hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka mukanda wakalongo tangi mavesi angahi atatu nguna miulisa kana wanangu asikumihane Bible itotamina ihano ngwe tuisande nuwene kanao muwane elizo rambula ngwe kulikonekela milonga yenu yashili kamwechi kuiwana mbalizu kamwechi kuliwana koko ya mwade nguna kuhulako mwana kweseka halizo wanahanjikala kulinga ngoka kwa tama kulikonekela koko mwana shina nguna kutonda nguhule nguvushise unonyi ololizu lyakulia ngwa mutuka likonekelako lyafumi ile chikufumanga kumukanda muka chipwe ocho kulikonekela bali ngwa mba mutu na vulumu na keshi kulikonekela koko kauno oyosona kana yafumine kulya kulya ngwa mutu ngena vulumu na kanda malikonekela koko chipwe kwa tama sona kulikonekela koko yafuma kuli chipwe kuvesi muka chipwe kumukanda muka likao lizungu na hulu yami naiticha chwachumneole mwani lwiulo ama amasheni kumana anaoshi nao dichi itongo joka ya kudana kena yafumi niku kudehi chuma cha tachi cha kuiruka ichi mwani kudi chisemwa cha wanchu ni chisemwa chanyi cha nzambi nei munchu kusenda chisemwa cha unchu na kuchichwala kuchisemwa chanyi cha nzambi na aluwanyeshide hali chihando enu na nami nechu dina mulonga hano amaseki twadana kenanga mama ngana keni naichuka halo shina sheta walo angana ke ngana keni mulonga onama wakumu ilanga kudi nzambi ishidi jechu hajana kenanga hakudana kenako inzambi hakuila nshidi jechu ajana keni chinga anasamiri kutufuetera chakuteka na mwani dichi mwanta Yesu wenjili kulonda tweshi kutufuetera echo kulonda echo chitukusha chikwere chechu mudi Yesu inzamba kuchwana kena nshidi jechu jejima dichi kusenda ina itongo joka ya kuwuntu na kuitwala kuyuma ya nzambi dichi naleteshi antu kwena kutangisha muipompelu nao inzenu kudi nzambi mwilinga hii mudana kena amavulu anaye kuchipompelu na kudana kena chakubula kusambila kumkwelera Yesu munka mumuchima Yesu mosi nemu kuyula nenu enu nemu nafu maka ya kudi amavulu akulanga na onaka ya kudinyi mulongadi akosha naodi mulonga amina dana kena de kuchipo amavulu amutenanga Yesu wanyi murachiti mwani mulongadi mulonga ina itongo joka ya kuunchu enu na nami twadana kenanga kutongo joka ne chineli ne inaluwanyeshi na mkwetu twadana kenanga kamana ninzambu kungilanga hi ukungana kena ne ya kuchitangila ku verse muhomuti Viringa chapter 10 na verse ya 43 muluwale mwani Viringa chapter 10 verse 43 Kanda wa Viringa mwani chapter 10 man verse 43 chapter 10 verse 43 ngwao kie wene wavuluka kunjiho nangutangachekana kie wene wavuluka kunjiho wawa polofeto wosena wao mulijina lyenyi wesho mwamfuelela nawa mukonekela milonga yenyi yashili nangutangachekanawa Viringa chapter 10 verse 43 ngwao ikiye wene wavuluka kunjiho wapolofeto wosena ngwao mulijina lyenyi wesho mwamufuelela na mukonekela milonga yenyi yashili mwatianga londa matanga ngalonda matunevuko tunevuchisa unonyi dichita lenu sona chana soneku nei amini kuiza kudena nama na nteme shikudinza amina kuosha na nene
chinga amni lumbululi mazo asoneka umunka mukanda neni kuiza kudenu hera naza chi Bible ilanga amini balumu na mazo adu mu Bible na kuitangishen enu mukuisenda nzambu kutegwa kutegwa wanyi mulonga munati nchwambi chateka numwani dichi mu verse ya 43 now ishidije twa kujana kena netu kumukwerera Yesu ngena tumufwerera Kristu Yesu chateka numwani mulonga Kristu Yesu di yuna tufwetere kudenzambi ikiendando inyi dichinei huku mushia Yesu huku twamijako kudana kena kwei na dana kena de kudenzambi na kengina mwiro wa kengina mlo wa dana kena Dichimlo tuletele isango ya yuwahi dichi makwa wari muchisemwa makwa mtambula remanda dichana ari muchisemwa yuma ina putolo muchisemwa ya ivulu nankashi dichinena ke kutambula sango ya yuwahi watera utachika kudana kena kukumisha kwako mukuhwelela okay engamani mulonga ina yuma ina stimu chisemwa ya ivulu nankashi omaso ayisoneka mukandani akushimuna nawo munchudu muchisemwa una kumwima ya shidi nena okenga nindi shidi shinda mwana kene watera kudana kena kudenzambi munachishi kusanda kufuma kumukanda wa kutochika na kuya kumukanda wa chimwekesho oyi ntangishiru yekana mukanda wa Nzambuku ichisemwa chanechu antu hano amaseki ichisemwa cha Nzambuku omazumu mukanda hiyekala moko dichu ukumweka na kukuhelela hocha kubula kudana kena mulona shumuni nawo wana wakantira insonyi kumeswa wantu inameraka mpisha insonyi kumeswa tata amavulu atwambanga neyi amukwerera mwanta Yesu ilanga adina kushinda mena hakudana kena chau ochemenu muchipompelu kuishi muchakanyi na kuosha nawo enzami ngana kene nshidi jambi ya kutonga kane wena china oshu mwenomu hera chawo shiru mwenomu wena ayana kene de nshidi jao adi alonga kumeswa nzambi ayinga ilanga hidi mukosi muntu akuingisha kudi nzambi na kudana kenako hela yutata yetu na kushimuna nindi muntu wasambira kudana kena kumina kwa kuherera hikulu wangesha mumutu wende muditongo joka ya chengi himu ndino kumkwera Kristu mudi kudana kena hakuleha wanye mbele mumoni mudi mwekeshe mweni ndi kachawichi dichichingami ni sauka kumeswa ne awantu haina yuma ndana kuputola mulonaba lumgireneka dewa muha chinga ntachika ndana kena mulonga yuma ina putolo kudana kwa miye ivulu chindi kudana kena to kumisha kudinu hinu kwigana chikuhwelela enga kwesikana mukanda wa Nzambi muntu neni eri yuma yanshidia ivulu yena nena okenga nindi shirijinda mwana kene watena na kumkwera mwanta Yesu kulonda shirijinda atweshiku mwana kena mumukanda wa ililu mtu atanga day chapter 10 verse 43 mwanta Yesu anamteni kudatu profetu naudi mwijina dindi antu maku mkuwelela akamona kuyana kena shidi by now antu akudana kena kudiyena akayana kena shiduku antu akumkuwelela akuyana kena shidi ishida akujana kena kuwela chumanyi akumkuwelela ilanga antu jetu eni Zambia antanga jetu naudi watera utachika kudana kena muntu weshima wayanga mu chechi ya Yehova Nzambi dichela mukutangisha antu atangishanga nawo neyi muntu nelinyilonga yanshidi ukudimena yomweni ndi mukachi katabana kwela muchechi nakola makasa ninde Nzambi mwana ke nshidi jami dichi nawo chalumbuluka nikuchona muntu Yehova kumana atide kulomba kuindela atide himbila ine wana muntu ana mwana ke ndehe neyi muntu ikombi chivumbi mkwa kutramba hakufa kwindi hakuosha nindi amwani fumifuda lelo Nzambanga nake nshidi jami je mafwa nikufa ona muntu kwa mgena nuko ya kudinzambi hakufa kwindi chuma nchina mtwala kudi tata naoshi nindidi mulonga dumani mulonga na rihamu na rinuguli jinji jeje mawe fuku kana relena zinala kufa kanda fuwani mulonga na uzatera kudana kena shimbu kanda ufuwani lane okudana kena unakwire akakutonga wanyilanga nina we kanda ufuwani ukudana kena milonga Nzambi ukutosha kukwana kena ibufu omazo ayisoneka mukanda nyina Nzambu anakena ngashida kudana kena ukata wendi ukata wa Yehova nechu kuyiwula nechu nune mukufalelu mukuya kudi amene inufalelu nukuya kuri Kristu Yesu tuleje ni kuma isatu ikulete shamu ikudi Yesu imweruka imweranga
Amulonga chuma chatachi chaku ya kuri Kristo chatachi kurana kena kuhitila kufuma kunshiri. Madana kena de kufuma kunshiri. Nga. Hakudana kena. Oyinsangu ni mumukandani. Kudana kena na ukuwelela. Himazo wa mtai ndadi chambu. Hadi chambu cheneni. Dichu ukumweka na kukuhelela hocha kubula kudana kena. Mulona shumuni nao wanawaka ntila insonyi kumeswa wantu. Inameraka mtisha insonyi kumeswa tata. Nga. Omazadu mukanda wa Nzambi na muntu kumtila mwantesu nsonyi kumeswa wantu. Nzambi nena wakamtila mwantesu wakamtila ansonyi kumeswa tata indi. Anakutenda yuma kumtila ansonyi Yesu munjilanyi. Munjila. Yakumukana kumukwelera tahindi munjira yakubula kudana kena kumeswa wantu. Na kushimu na kubula kumukuwelela. Chauteka na mwani. Na kutena kubula kumukuwelela. Dichi helaudi kumeswa wantu. Helaudi kwa nkawe yona wakenga kunenshidisha ajana keni. Watera kumushinda mena. Watera kumukuwelela yena nende wakufiri hashidisha. Baye kushinda mena kudana kena kwa yeku. Ichi kukwasha. Mwanteso na kushimna nindi. Kuima na mchipomperu na kudana kena di kushima nao na abulu kutia ansonye hejina dinduku. Ulina kutena anakubula kumukuwelela na mtiri nsonye. Anana mkuwelela yena. Kiana mtiri nsonyuko. Wena na mkwelede nao diwa ifwiriri. Dichuweno anayana kendenshi dijao mulonga na mkwelede Yesu akuifwira kuna kukulusu. Chini kudana kena to kumisha kudinu. Hinu kuigana chukuhuelela. Mwani? Chakumulondela yena wafwirili hakulusu. Amina mkwishi kama na monchu. Chinga ya mwenda samira kumona kusauka kuindi kumeswa Nzambi. Mulonga kusauka kwetu hikwemena hano chikutumwa na wanchu. Kusauka kwetu haya nsangu yanshidi. Chinemene hakumona ochidina kutumwa na Nzambi kama na tuda kwashidi. Ilangi utata yetu yena na kutwamisha kusauka kutwamona etu anchu kumeswa wanchu. Kusauka kumeswa wanchu kwa 10. Kusauka kwa lala kudimwa na ukanganya kumeswa Nzambi. Mulonga dimuka kwa mwina. Bayi kusauka kwa kumujimba kwa mwananga wa kwetu antuku. Tachika nidana kena. Mulonga yuma ina puturu kudana kwa miya yivulu. Chini kudana kena to kumisha kudinu. Hinu kuigana chukuhuelela. Mwani? Chakumulondela yena wafwilili hakulusu. Chinasakelele. Nga mwani. Tunakumishumani. Mwani? Ninkeno ngana akuli. Hembele ni mumunu katataka. Yena na adena na kudeta hantulu na kutonga shokane kuishi. Yena wakwelera nindi Yesu wakamshikisha mweyulu. Ilanga tienu katataka. Monchuna adinga na kudimwa na nindi yena wa mkwelera Kristo wa mshinda mena. Mutia ni kufuma muka na kindi katataka. Nei muntu ukutia mazu ansangu ya Yesu. Na wa mfwili kukulusu. Yena mkwanshidi. Amujikiri mwijamu. Wasaungkiri mkufwa. Yena hikombi. Yena ichivombi. Yena mkakuchukana. Necho ndi? Engamani. Dichina ashikidea chipimu chaku mwana nindi. Kama nindi mkwanshi. Mkwanshi. Ilanga Yesu wa mfwili kunga. Kukulusu. Haku mkuhelela. Engamani. Ikuna kutanga Bible. Kuitala dindi. Chakubula kuya kuchipompelo. Ona muntu aya ni mumasanga amusuma nikudika pela kosi ni muntu neruki ilanga na afude ona muntu inzamwa kamuite jando akamuhanga lemu itongo shokaye chinela insa okosi chipompero kosi wakengira muyuno ndo wakengira wanyi yena eno watachikadego wadana kena ho ndi munantishwa ni kufundira uchenga engamani enu muna ukenga ukoresha kudana kena. Enga. Ilanga amina ukoresha kudana kena wanyi. Amina ukoresha chumanyi ukuhelela. Okay. China kuteka na mwani. Engamani. Ona muntu na kutanga mkanda wa Nzambi. Na monde nidi. Kama nidi chivombi. Nidi kombi. Nidi mkwa kutuamba. Ndi mwani. Engamani. Kama na Yesu wamfwiri la mchivombi wa mikombi. Mumuchima windi haku mkwenera Kristo. Heno na tangide mkanda wa Nzambi. Hela kuiji amuleja kudi mkwao. Ilanga hako ya kuitala dindi hakutonga joka iyuma spiritu wa Nzambi na mkonkolori de haku mkwelera Kristo. Ilanga ni muntu wana alejiko kosi aya ni mumasanga kuishi na kwasa chunyama amusumani kudeka pera inoka ndi afa ni kufwa ona muntu wakengi na taindi wakengi na wani nemu itonga joka yenu mulowa dana kena wani wakengi na wani mulonga di tata mulonga na dana kena wani munamoni kutachina adinga na kumweka na nekuishi yena wakwela nindi hakwela muntu wa manake nishijini chinga dana ken amkwele Kristu Yesu na adinga na ukolesha nindi muntu wa sambila na kudana kena inkumi naku hakumwe naku kukuhelela ilanga hanu na mwiulu iu muntu
nei natanga izuda nzambi na mkwelele Kristu Yesu ilanga yena kuleja umuntu n'umune era kudana kena ne ilanga mu mutima wenye na mkwelele Kristu Yesu afwani kufa chakubola anthu kwiluka ukashikata hindi nindidi mulongadi tata mulongana dana kenu wanyi indo akashika wanyi mulongana dana kenu wanyi munamoni mwitongo joka hindi wa mwinu wenzanga kudana kena baya kumkwela Kristu ndichimwanta Yesu kumana nei muchu kumkwela yena nindo amfuire hanshidi jindi amujikile mwijamu asaunkiliwe mkufu hansau nyanyilonga no mundu ilanga yena kuleja kwanchu ne afwani kufa kama na wakamukano na muntu nindi yanga mulonga kwa dinga anthu wanyi inde heno antanga jambi Nzambi na kukenga etu twiri mwaya izo dende. Mwizuda nzambi na audio 1 chapter 3 verse 16. Chasweje ni nzambu kenga mpata munu mwishina. Wachwinkeri mwanindu mwokulonda munchuku mkuwelela. Aheti umu wa haya nyaka. Akabulu kunonga. Anasuna kina kulonda munchuku dana kena wanyi. Kudana kena jisemwa cha netu anju. Padana kena nga munchumu na mkwa netu na aluwangeshi. Ilanga ituatela kuchisenda na kuchileta kuwamwe nuku. Mulonga wamwe mchuku utambala kumkwela Kristu akutuyingisha na kututena alonga kumeswa nzambi hakumkwela Kristu Yesu mulonga atufuetela de bai hansamu ya kudana kena kwetu ino antanga jambe ni zambi na ilembele lekenu winyi udi munyichima yenu wakubula ukenga kushinshika mkanda wa nzambi na ukenga kura mwa nchima yenu chikutuko asha wanyi tuna kukisika tuna kuya mkukisikeno antanga Faye nutu himpenu itongo joka tumkwele ni Kristu ho kudana kena inyi dimu kudisama na achu neo na munchuko ya kuchechi na ukomba ninda amnaka ya mwirumu wana komba ni neo kudisama ne amnaka ya mwirumu wana dana kena demu 1998 hira 2000 amene ufaleli nuku ya kuri Kristu Yesu Tuleje ni guma isatu igulete shamu igudi Yesu imwelanga amulonga chuma chatachi chaku ya kuri Kristu Yesu tachi koreana kena kuhitila kufuma konshiri madana kena de kufuma konshiri nga ilanga wa mwini wenzanga kudana kena chachuwai ilanga chaleta wa mwinuku chinga kumkwela mwanta Yesu ho mulonga kumeswa wanyi okay mulonga na dana kena wanyi kumeswa wanyi nasimu gichachi hawanyi nasakiri talenu anchu amavulu wena hano amaseki elanga ngai wena ashinshikanga ho kumesu ashinshikanga ho kunka kumesu ilanga nzambu atelanga munka mumuchimu dichi okusauka kuna okenga kwa mchidinyi kwa kusauka kumesu awanchu taindi kwa kusauka mumuchima kumesu nzambi na kumoni ndude mkwanshidi hukuite jene enga ndude mkwanshidi inshidijeni jumu neri ni inshidijami hano inshudi inyojiruka kos indi kuyulu wajiruka henyi yo Yesu neshunde dichine Yesu werukanshidijei eona mkuherere yena kumadika kakukani mulonga chineri kwa dingwanya akweno aha maseki tongosho keno yuma okay ne chimune zina kuleta wa mwino akule ni kulonda chimu kwa akula enu na umuhoshinene okay ichimune zina kuleta wa mwino sunati kuwa hamchinta pani hamchima nadi kuchisemwa kama ni yuma lara ukakela ya tama netu nukuoshana kana kami hamajwa wa muna antangishi yana antapi Nzambi kama na mwana ke nari mchisemwa okay zamba mwana ke nukunahu nukukuhela mudamchina kwatu mkwingira chinengi inei mwana wakuleje nao kumeswa wanchu ne kuiteje ne inzamba ngana ke nishijam ndi kuyinga hinyi inzambu ayinyisha muntu kumeswa inda kumkwela Kristu Yesu bai hakuima na kumeswa wanchu china tresh kwingila hera hichu kwingila tienu mwana na kwakola muyede yuma na jimide okay tienu neonati insangu ya Yesu hela kudantu mumuchima weona mkweleli Kristu ewatela kuosha neidi kumenswa awantu kulonda nzamba kwa nakele shidije Nzambi mwana ke ni muyuma na kuputola minamuna nami yalonga kumana yaluwa okay lelo na tambule wa mwini nasakiriri indi nei mukwao emana nindi indine mukwao emana nindi ena kwechu mwana asakira amazwi nati kufumi fukuda lelo amwandi hina mkwelele Yesu na mwafuire hashidi jambi aweji mayedi aholokani afani kufa umuyodu kushikagudi nzambi kwesa kana mganda wanzambi onana dana kenta hindi onaona mkwelele Yesu kwelele mulonga mwidimi ndechu dalonda
kudana kena na ukwerela imazu yo wa muwanyi indi mwani imazu ambuka chateka na mwani ichikweseka na mkanda wa nzambi mulonga chinga chuhoshi mnatuleji inzambi bai etu tungishimbie echuko etuna okenga nshidijetu ajana kena eri mnaoshi nene ishidijetu akujana kena hakudana kena indi mwani bai haukwerela huko ila mkanda wa nzambi nao ishidijetu hiajana kena nga hakudana kenako ilanga chinga kuilanga hii hakukuelera verse nawa hii mkanda wa Yohanu chapter 10 na verse ya 43 anakutena Yesu nao amushimu nanga unsa okuda tu prophet Ejima nao mwijina da Yesu mwijina dindi antu Ejima akwiranga hii akumkuelera akamona kuyana kena ishi dichineiza amuna kuleji nindi kuelelako ene amnenu kuelera okungana kena wanyi chinga ni sambiri kudana kena unamkolera yena taindire nei mwana tini mwani nei mwana mukumuchuma neno ineteri meji hachenga ni siku kunga kumakasi yena kuleta meji mukapa mukaneka nova iri taindire chuma muleja ine bijachiti novailo novailo wali mulongati mulonga mamuleja meji hanka hachenga yena naleti monga mukapa dichinza amina kuleji nindi kuwelela kumwanami Yesu ho chuma chingahi chimu ene ni shiru kunu kudana kena tai china kumwekesha neyi unamkwelele wanyi yena mwevuru kwa dana kenu kuchikuhwelere he chukala muwanyi ama vurichu na oshi nao hereni muna chiru nina himuna kuosha eni mwakwelela nenu hakwela nshidijenu ajana kenu chinga muna dana kenu dichumna fumna kulumbulula muna kani nenu nenu kumkwela ho Yesu chakubona kusambila kudana kena akungana kena wanyi dikushimna chikwelele hosi kudana kena ka hauna tambuli chuma ngrinza eyo una yingi kuyinga hosi uchidi wafana nyilonga chidi nei muntu ikombi chivumbi mkwa kutramba hakufa kwindi hakuosha nindi amwani fumifuda lelo nzambanga nake nishidijamje jeji mafwa nikufa ona muntu kwa mgenda nuko ya kudinzambi hakufa kwindi na iguditata chuma nchina mtwale kuditata naoshi nindi tata nga kuchishia kuya mwulu mlongadi mwani mlongana rihamu na nubuli jinti jeji mawe puku kana lelena zina kufa kanda puwani mlongana uzatela kudana kena shimbu kanda ufuwani lane ukudana kena unafile akakutonga wanyilanga nina we kanda ufuwani ukudana kena milonga yenza biu kutosha kubana kena ibufu omazo aisoneka mukanda nyinao nzambu anakena ngashida kudana kena ukanda wendi ukanda wa Yehova muna trambi mwani aka Roma na shiwo na mutu zambi wana kene shirishana ona muntu mwani nikushika mulonga zambi walonga washishika muntu kudoshirana kana kindi nindi nzambi ngana kene shirishana omazo mukanda wa Roma chapter niko wanya 10 chapter mwani okay undeni mwane tudi hamu mwane amvari kunu anateni mazu mukanda wa Roma tienu mazu Roma chapter 10 nao mukanda wa Roma nasuneki nao ne muntu ukwiteje nakana kinini nde nzambi ngana keni shidijami o muntu akumana kena ilanga tienu chana suneki mu Bible Roma chapter 10 verse 9 nao mulonga ne ukwiteje nakana kei ne Yesu di mwanta na kukuelera mu muchima weine inzambwa musangwiri mudi afu eyuko amwinewa awamazu chana isune kuna na chimu na oshi ho hamunde anadambule kwa una chambi hinyi yeno ndinzambi ya mema enga enmaosha neno mubai bwana asune kinao inzambi ngana kenishi dijambi ilangi mwana oshi nao nakana keo hoshi need Yesu de mwa chidinei nemkuleja mwana nenu ineteri menji hachenga inake kusuka kumakasi ila yena kuleta mukapu novoid mulongati naronge shiradi enwa mumleja hanka dichinza amina kuleji nindi kana kekiza tishikuiteje ne Yesu de mwa mumuchima wewe ukwelene wakufiriri konka hukumona wa mwini dichidi yuma ina kuzata satana
ulina kuhengesha mazu anzambi munyichima ya wanju kulonda enu mwiri mwa inchima yenu baya muna kuleja inzambi wanyu dichine ukwira mwaya muchima wei na kushia muna kuleja inzambi ewakengera muyolo muntu amwana kera ngashirishinda kwira chumanyi hakudana kena tainda okuwerera wanu mwani haku sheni kukana eyo wanu hakudana kena tu hakukuwelela chikuwele chindi umuchima ne chikuwele chejima na maninde ejima dichine muntu kukwera ho Yesu ila kudana kena ne akumana kena ndene ya kumwana kena ona muntu wakengera tainda wakengera wanyu ne mwitongo shoka yenu mulo wadana kena wanyu wakengera wanyu mulonga ditata mulonga na dana kena wanyu mulonga ndi mulonga hana kuweleli wanyi yena na kuwele na buru kudana kena nero kindi mkwanshi dilanga na kuwele ho Yesu kushikandine akumwana kena ndine akumwana kena wanyi mulonga tachi chantu kukanda na kanoke koshi na kanoke kamuchiri na chikuwele che muchima kuwelela Yesu na kale ejima na umi we ejima na chikuwele che ejima chikakushirije tieno mazwana sune kumukanda wa Wairi chapter 10 na verse 43 now Yesu amushimu nanga unsa okudatu prophet ejima now mwijina dindi antu ejima akumukuherera akamona kuyana kena nshidi now antu ejima akwiranga akumukuherera akamona ndi hakuyana kena unka nshidi ilange nena kumwana kena wani unatrambiche hinyi Dichiko esakana mkanda wa nzambi inzambu wanake na nganshirije twa kukuwelela ba hakudana kenako chinateka na mwani dichikudana kena chinga wirukinei heranu kudana kena hiya kungana kenako ilanga chinga nena mkuwelela Kristo mulonga nzambi diune nkumude nshimbi nindi hakwilanshirije twa jana kena chinga tunamkuwelela Yesu hela muntu kwema na mchipompero mukachika wanchu mudanchu amavulu na kudana kena ilanga yena mu muchima kumkwelera Yesu ne wakengera wanyu hela ne mu muchima wendu gutongojo kanini china kudana kena dicheka mshigija mu yulu wakengera wanyu ilanga chinga eruki nindi michina mkwelera ho Yesu na mu amfiri hanshidija mishejib dicheka hanshigija konka kudinza mbu mu yulu anatekani nao Yesu amushimuna ngakudatu prophet ejima nao mwijina dindi antu ejima mwichunga da Zambia nikaikejima akumukuhelela akamona kuyana kena nshidi dichinshida kujana kena akumukuhelela Yesu baha kutana kenako analumuloki mwana sinasakirira kunakashi dichi eno nshidi jeno ayana kena data indikanda mama angwana kena demlo na rihinde na kana kamina kutana kena kulinzana buchi dichena kuluwangesha mazanzambi ishirijami ajana kene ni demlo na hoshire na kana kamla mizambanga na kene ishirijami woni chitumukasi so chuma hoshire mweno mdi haya na kene no shirijena tahindi dichumla hoshishi ilangi mvesa na ukana umazu inzambi hana kena nganshida kudana kenako Mbyoga tunatina umuntu ilanga chinga kukuwele kasa chindira kukuwele na koshana kana kindi na uzambi mwana kene shidijamba na mwana kene omazu chemuna ihengesha du Bible wanyu Bible asunenga na chinga wakoro chikasa chene inzambi ngana kene shidijamba wanyu oi hiyako ya netranch hiyako ya ipompero ilanga mu Bible dichasuneka wanyu Bible nao hakwira shidije ya shana kene chinga wiringa hi umukuweleli Yesu kukuweleli kushinda mena nei Yesu diuna azati mudimu wene ni hadami mukwanshidi chinategani dich hela muemeni na kudana kena ku once hela muawoshere kumeswa wanchu enzambi ngana kene nshidi jambi nao mashinda mena heno nechimuna kuosha mwakengira muyulu wanyu mulongadi mulonga mundi na kushinda mena mungovu jenu muna kukana kushinda mena hadi Yesu neni ndiuna ifuiri hanshidi jenu jejim ndiuna ifuitiri mulonga wenu wejim chinategani dingu kumwevuru kuikwasha tienu mwani neyi iumama mnashaka minindi ana mukwati nao nei ana mukasi dei mukaleya ilanga na mpimini mulonga nao afueti 50 million hintanga yenu wanyu neseki kudana kena kudin sompeshi ana mukani na mukasi chochimu enu himu kunoona 50 million yenu mukuranishango mbijenu mukweti himu kuleta ana mari kudin sompeshi mumfuetere ni 50 million akumukasa anda kumumba
Akumuleka mwana. Chuma nchikumulekela? Mulonga chana na musokoli. Mulonga yene muna musokoli necho. Yene muna mfuete lima? Mara amavulu necho. Dichine yena kufuma haku ya kumukala. Watera kule jantanga jindi nindi. Chuma nchina mukasunu inu. Nindi ana sokoli mwana kuri mama kananga necho. Mama kananga. Wamfuetela malanga 50 million. Okay. Dichine yena kule jantanga jindi nindi. Amana ankasunu ni mulonga na dana kena kudin sompesh. Enu mwamfuetela muna kutia kumute nga kumchima wenu. Nikutia kuwa mwana. Mukutia kuwa? Hala mama. Mukutia kuwa. Mukutia? Mulonga musokoli. Mukutia nachu? Chikera. Mulongadi? Mna mfumishi mwana inu mpingiru no abuluko yobula kuri antagalindi. Eya. Enu yemuna kutirira kumana. Mama na kutirira wanyi. Necha bila mfuete. Aha. Dichiena na kwa kushimuna nindi amana ankasunu ni mulonga na dana kena. Enu mukutia nga kumuchima wenu? Nukutia mwana kuzimuna hoshiwe. Mukutia kwa muna hoshi? Muna kumona china hoshanga nami. Mazu kutia chwatiang. Ilanga kashinshiko kosi. China kuhosha muna kutia ina kuhosha mulunda. Nere muna kuhontia muna kwa kula. Ilanga mazu ina kuhosha anakuiru mbulukila wanyi. Inehi wanyi. Nene na musokoli unase nima 50 pili na mwingi na musokoli. Yena unu haku ya nakushimu na ninda anafumishi. Nindi anafumishi mulonga na dana kena bayi mulonga mfuetelako. Mfuetela wanyi inu kuchinda unweni wanyi. Hana hizo doki. Dichidu neo na munchu kushimu na nindi. Amana ankasunu ni mulonga na dana kena kudin sompeshi. Bayi mulonga wa marimo mfuetelako. Ona munchumu muchuma nenu munchu wa mchidinyi. Wamwai ndu watamu? Watamu. Chwatira kumwira ngai? Kumufundisha mukasi necho ndi? Mulonga hana amoni kulema mudimu. Umuna muzati luku. Dichi mudineno amavulu. Yesu na azati mudimuene ni hanka. Hakulusu wanjimba ya netu akwanshidi. Atakukwirwa nao eneo na foka ya kudihi. Mudi na ulobu wa kuiteja nenu. Choka ya muyuru. Mulongadi. Mulonga mwanadana kene nde kuchipomperu muda insa. Himazo ama wahi? Itongo choka ya wahi? Ami. Intanga yenu ndina kuhosha kudenu. Amintanga yenu na kuosha kudeni ino mpinji. Inako ya muiwulu, bayi mulonga na dana kene nuko. Inako ya muiwulu mulonga, Yesu wamfueterere hakulusu. Wamfueterere denye longa ya miejima yanka, yanshidi. Amujikiri muijamu, wasaungiri munka, mukufwa. Inshidi jami na jana kene mulonga na mkuherere. Na trambiri kumukuhere, na trambiri kudana kene, na dana kene nika yedi. Wamuinuko osi, mulonga na shinda mene na kudana kene. Ilanga kutanga mkanda wa nzambi hinu kuwana nao wa mwinuda kukuherera bai hakudana kenako munamoni unsaonechu datoka kudiuna awosha akachikechu ninda amwanaka ya mwinuda na mkuhereri ho Yesu chinga kudana kena na iyo uli nami ne muntu kumkuherera Yesu ila kudana kena ne wakengila neno wakengila wanyu dikushimu na munyichu yenu mudi kudana kena plus kukuherera inehi mwani chinga kukuwelela plus 0 hiku kuinga wa mwini mulonga udina kushinda mena chuma chimu di Yesu ho bai usha kuchuma chini chimuku chwale numa zuku matunge jima chwale numa o chwale numa sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu chwalenu o chwalenu o chwalenu masuku matunga ejima aeseki tena wakuyitongekela ejima aeseki